onda Kristijan uganjanje pronat, ugradili so prunte, kruh je gotov, če je najbitnije da je domaći, malo ćemo ga namočiti sad s domaćem maslinovim uljem. Ča govoriš ti? Op, ćeš mi pomoći? A šu, zato si smanu tu, ajde. Tako, jedno malo ćemo. Sad ćemo malo staviti papra. Češ ti staviti? Ti si majstorica. Ja pratim budnim okom. Misliš da 2 feti će nam biti dosta na 1 litro? Na 1 litro... Možda ćemo pokle još prontati na ovu fetu. Možda teple. Evo, ja ću prontati po jednom drugom receptu gdje ćemo kruh najprije tostirati, a onda ga začiniti maslinovim uljem i paprom. Pa da usporedimo, Zenka, se slažeš? More. Da vidimo. Onako, će ne, Kristijan, se more. To je više recepata. Ja. Još ćemo malo potijeći ugljevlja. Udruga Rovinj od samih početaka u istarskoj supi u cijelosti, znači od samog festivala istarske supe pa do promocije istarske supe i u našim prostorima agroudruge gdje se organiziraju i pokazna priprema istarske supe i degustacija supe i takmičenje. A ponosni smo i na jedan jedinstveni istarski suvenir, a to je supa box koji smo složili, a on objedinjuje sve potrebne elemente za pripremu i za uživanje u istarskoj supi. Cilj ove manifestacije je da se promovira tradicionalni način izrade istarske supe, da se promovira potrošnja vina na jedan način tradicionalan koji se u Istri oduvijek koristi, a to je priprema istarske supe sa crnim vinom, sa domaćim kruhom, sa maslinovim uljem i danas to imamo prilike upravo vidjeti kako se to nekada priređivalo, kako se izrađivalo i danas ćemo ovdje imati priliku i kušati jednu pravu našu tradicionalnu istarsku supu. Ja bih se zahvalio ovom prigodom, pogotovo svima, ali pogotovo Istarskoj županiji jer nas od prvog dana prati, od prvog festivala istarske supe kojeg smo organizirali u onim zimskim mjesecima u Rovinjskom selu, a izuzetno smo ponosni na ovaj ljetni istarski festival, znači festival istarske supe kojeg smo organizirali ovdje na otvorenom na Malom molu u Rovinju. Kao što vidite, pripremili smo sve ono što je potrebno za pripremu supe, od prenosnog ognjišta pa do svih onih elemenata za uživanje u istarskoj supi. Ovo je samo još jedan od elemenata na putu jedne trajnije i trajne zaštite proizvoda istarske supe kao proizvoda, a to je da smo pokrenuli postupak najprije da zaštitimo istarsku supu kao nematerijalnu kulturnu baštinu pri Ministarstvu kulture, da zaštitimo nju kao nešto što je tradicionalno i oduvijek prisutno na području naše županije, a nakon toga pokrećemo postupak prave zaštite specifikacije i načina proizvodnje i izrade istarske supe, a to je zajamčeni tradicionalni proizvod kako bi mogli svi ugostiteljski objekti i oni koji budu educirani, kako bi mogli onda ponuditi turistima. Kada budemo zaštitili istarsku supu kao zajamčeni tradicionalni proizvod, onda ćemo imati specifikaciju, imat ćemo način pripreme i za istarsku supu moći će se koristiti samo istarski teran, istarsko maslinovo ulje, papar, cukar i ognjište na kojem će se speći kruh. Udruga Agro Rovinj ove godine uz ljetni festival istarske supe organizira i promovira rovinjske vinare kroz Rovinjski festival vina. Tako da svi posjetitelji mogu kušati najbolja rovinjska vina, ukupno 11 vinara i ovdje prisutno, tako da veliki izbor i tipologija vina, tako da svi posjetitelji stvarno mogu uživati u cijelosti. Povući kruh. Ja, evo još malo. Dokle nam se to dela, ćemo staviti cukera. Vino mora biti teplo, bukaleta nam se je teplilava na ognjišće. Tako 2 žlice, sad ćemo lijepo miješati. Miješaj, Kristijan, miješaj dokle da nam ne kruh. Da nam se ne kruh. Neka bude neka malo. Tamo neka ti kaplje. Odlično. Je dobro? Čekaj da si ja zame drugu žlicu, čekaj sada.
Jako je dobro. Eko, sada bi kruh pečen, Evo, napaprijen i nauljen, hvala, da. a ta kruh se Moram mora peći priznat, malo i na gradelah i na malo popele. je efekat, da. Evo, Da. evo, ćemo staviti unutra. Idemo staviti još jedno feto. Još. Dolazi. Dobro. Dobro. Sad ćemo lijepo i opet miješati. Neka se kruh razlomi, što je pečeni, još miješamo. Evo, danas nam je prilika da smo organizirali po prvi put ovaj ljetni festival Istarske supe. Udruga Agronovinje je tu od početaka, još od 2014. sa festivalom Istarske supe, ali ovo nam je poseban događaj jer smo cijelu prezentaciju Istarske supe upriličili na Malom molu u samom Rovinju. I sad je došao trenutak za kušanje Istarske supe. Supa je spremna. Kušat ćemo je iz ove posebne bukalete koju smo osmislili, a to je mala bukaleta namijenjena jednoj osobi. Eko. I supa vam je pronta. Izvoli. What do I do? I just You have to take a piece of bread yes. and then to take a sip of wine. And so few times or more times. Okay. The bread. Yes. I will show you. Yes. Take a piece of bread. Bread. Okay. Maybe a little smaller one. Yeah. A little smaller. Yeah. Okay. Now do I just drink it? And then to drink it from this side. Okay. Ready? Cheers. Živjeli. Refreshing. Wonderful. Eko, ja ću staviti sada peć domaći kruh, namočen s maslinovim uljem i malo papra, tako na gradela, a more se kruh peć. Mi doma smo jedan put pekli tako na popele. Eko, tako se je peklo. Jer neka supa bude još bolja kad je popela nutra. Bukalete, evo to nam je bukaleta od 5 litri, to se stavi na ognjišće lijepo da kad čovjek pensa dela cupo uro vremena 2-3 koliko već je, da stoji nutra vina litra 2 i da se pomalo tepli to vino. Onako da pride jedno kvarnar stupnjevi da bude vino, da je mljačno. Onda stavimo cukera nutra i to zmiješamo. Na kruh smo stavili papar i maslinovo ulje. Kad se to sve lijepo speče, stavimo vino i miješamo. I onda pokusimo da li je dosta slatko i da li je dosta... I treba da se čuje i papar, onako malo pecka. Da smo delali supo pred lani. Sam ja napravila isto supo s pan de španjem. To bi bila po moderno kao torta. A to su čisto samo jaja i moka. I ja sam stavila smokvi. Suhe smokvi. I s tijem se mora delati. Supa. Mora se delati isto tijesto, isto obično tijesto od moke ili ja sam stvorila tijesto od pinci. Samo bez grujza. To isto moraš staviti da se stavi na bukaleto. Eko tako. Isto je kruh. Evo, na zdravlje za istarsku supu s bukaletom. Živjeli. Dobre. Evo, jušta je, baš je pravo kako treba. Agroistra, poljoprivredni magazin.